play pigi parlok di baju pet ya ki video ha kan ke channel utip lang channel parlok mentang awan rak sepi ya uwe ne ki hybrid uba kerteng usambor lang renja ya kabangi jutip kum Martinez Junior barok ngiyo i ba une u hybrid upen i rasap kejung i na pelawing bat menta ula poi bat kowe ke klub hapok Punjab kata Kaminarwa Academy une u hybrid ula sedang banelekai na pelawing bat menta ula poi syakawe ke akademi lani kaja ka ajing hikai Shopok Punjab kajing tibet jong une u hybrid banlong kum uta orang abgol kala kringnya kita kinong seng ya katai ke akademi hadu banwan chauno ya une u hybrid bat banelam no sya katai ke akademi na kaliang jong katip lang channel ka kitbok bat kiruyang ya une u hybrid ba unyo ya kamet ka bakoj pakia bat unyo ya kajing hikai ka babaha kenang ba unlong uta orang kansai jong kari bat kajai benriu parlok entah tungin pej ya kajingai enti jong sambor lang renja ya kabangi jutep kum Martinez JR bat kaja ka ajing hikaya u kata Kaminarwa Academy. So this is the place he used to play and the video got viral from here and he's the star and we are picking him to Minerva. Hi, how are you? This is Sam Rinja from. This boy is known as Junior Martinez. He has been very famous with